Zdravo, ja sam Mark Lajkner iz Kaizen MMA Akademije Beograd. Ukoliko vas zanima da trenirate MMA ili tajlandski boks, znajte da ćemo od septembra upisivati nove grupe. Zapravo, nove grupe ćemo upisati 30. augusta, a one kreću sa radom od septembra. Dakle, 30. augusta, to je utorak, u 18 časova u prostorijama Kaizen MMA Akademije Beograd na Vračaru, u Molerovoj ulici, izvršit ćemo organizovat ćemo prezentaciju, a kasnije i upis, dakle u istom danu prezentaciju i upis novih članova. Bilo da vas zanima MMA ili tajlandski boks, moći ćete da birate u koju grupu želite da se upišete. Da bi vas obavestili pred upis, to je da bi vas podsjetili pred upis, ostavite vaše ime i mobilni telefon tako što ćete nam poslati e-mail, ovaj dole. Ili čak možete ostaviti vaše ime i e-mail u rubrici desno i dobit ćete onda 7 besplatnih videa u kojima ćemo vam prikazati neke od najprimenjivijih tehnika u MMA. S obzirom da ćemo biti na godišnjem odmoru, najbolje je da nas kontaktirate putem e-maila i ostavite telefon, mobilni telefon, zato što ne možemo da garantujemo da ćemo vam se javiti na telefon ukoliko nas budete zvali, jer putujemo, idemo na godišnje odmore i pitanje je da li ćemo i biti u Beogradu. Eto, to je to i vidimo se na prezentaciji.